siyabingelela umoya ongcwele isithando somphefumulo wethu lo osiphethe kabuhle osenzela ububele imini nobusuku lo oyi-intercessor yethu okwazi ukusitolikela into esingakwazi ukusitolika. Amen. Asitolikele yena ngoba ehlala ngaphakathi kwethu, ehlala ngokuthembeka futhi athi emsisipho wesithathu sikaThixo, kodwa ahlale enhlizweni encinci ngaka, aziconfine alingane kuyo ukuze azokwazi ukuva kakuhle engaphakathi kwethu izidingo nezinto ezisempilweni yethu. Amen. Siyambulisa kakhulu, sibulisa ubaba, udokotela, umpostoli, uZulu nomama nefamily yabo, siyababulisa egameni lenkosi Yesu. Sibonga siphezulu mamashala, sibonga siphezulu imihla yonke bethu kakulalela iklip ibe ngathi le yanamhlanje powerful ngaphezulu kwale yayizona. Umani usithi manje uvula umoya njalo ungazi ukuthi akuthini. Siyabonga uNkulunkulu osenzele yena waba ngumnikelo, waba umpostoli, waba ngumnikelo ukuphinde acacise kahle ukuthi kahle uNkulunkulu uthini ngoKristu Jesu, intoni kahle injongo ayemzisele kuKristu Jesu emhlabeni. Amen. Sibulisa inceku yenkosi Tatu uShangase nomama nefamily yabo, sebathengelele egameni lenkosi Yesu. Sabulela kakhulu Thixo, our star and the angel of our house, the deep sweet bread. Siyabingelela kakhulu, siyabulela ukukhonza phansi kogcobo lakho Baba. Umphefumulo wethu ubonga noma sesingekho phambi kwakho, xa sijonga izinto uNkulunkulu asisiza ngazo, ukukhona bakho phakathi kwethu. Ngempela lento eyisithi ubaba uJesu waphefumulela umpostoli, baba umpostoli waphefumulela kini nani anangaba nale mphefumulo anayivala bese ndayike sefike ukuthi it's fine, so batshela ngendlela esifuna ngayo, kodwa nayivumela ukuthi izofika nakuthi nathi sinento ethi iyaqhubeka ebantwaneni bethu, iyakumazulwana bethu up to the 7th generation. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, bangcwele nibamvumela, ndisindisiwe, ndiyamthanda kakhulu uYesu, enceda kakhulu impilo yami. Ndinokufakazana nje okuncinane Nkosi yami. UThixo ngiyambonga ngendlela emangalisayo. Ndihlalelwe yilento ethi ndandiba ne-concern xa ndifika apha eDeepsloot ndithi hayi Nkosi yami simbalwa kodwa simbalwa yabona kodwa simbalwa. Bese nento ecinga yini noba singenza ntoni ukuze abantu beze kube khona ne-Sunday school, kube khona abantu abatsha, yabona ndizigrosela apha engqondweni, kodwa ngondibonga uThixo ondigrosisa ngomoya into ethi aba bantu abadingeka apha kule brand ngaba bantu uThixo abapreparisayo who are already on their way to this place. Amen. So siyabonga kakhulu uThixo ngalonto. Ngike ngaba nomzalwana enhlangene naye njalo lo mzalwana bendimbona ke ephala uTikTok, emthanda kakhulu uThixo, mthanda kakhulu uThixo, lamntana mazi kahle kodwa nje ngiyayithanda into yakhe. Kodwa ngoxa sendilandelela ndiqhubeka nomzalwana ngikwazi uba yamthanda uThixo, yamthanda. Amen. Yamthanda uThixo. Kodwa ngokundlela into ethe enhlizweni nami, uJesu uthi abafundi bakhe, ehamba nabafundi bakhe bakhathazwa umuntu ophilisayo, abantu abaphilisayo. Unomsiza ke ngoba kudala ndikhangela lezi esikhohlane story, kodwa ukusizwa ukukhathazwa ngabantu abaphilisayo bebiza igama likaJesu, kodwa yena abafundi bakaYesu bamazi ababantu. So babuza kuJesu ukuthi khona abanye abantu bebekhona ebebephilisa bebiza igama lakhe, kodwa sibaza bathi nesazi leso script, ngazo thina sazi. Athi yena ke ababiza igama likaJesu bangamuthi. Amen. Okay, I can go back. Okay, I ungavumi ngoba andiyadlanga ndiyamthanda nomzalwane kakhulu, kodwa ndiyamthanda. Amen. Ngoba izolo ingala nge-previous day ntethe nami zenza kanjani into ethi ngoba lo mzalwana uyamthanda kuphela laa nto ithi phezulu likaThixo uRomans chapter 10 chapter 11 athi uPaul uthi amaSirayeli ayamzondelela uThixo, kodwa akamzondeleli ngendlela kufanele bamzondelele ngayo. So ndihluthwa yiloo nto ke kulo mzalwana athi uyabonakala ukuthi lento uyayifuna njalo uyilambele lento, but akayenzi ngale ndlela.
So ke sike ngikwazi ukwenza kanjani kanene ukuthi because lento ethi uJesu naye wadla nabo usuthi nathi simele ukuthi sisebe impilo yethu nabanye abantu especially xa bethe basemsini la kufike kusena mfundeni aqala konele kusena athi yazi mama basothi mangithi ngizama ukuyiziba lento kodwa ngiyifuna lento engifuna nabo khona lento engifuna nabo ngifuna yona khona lento engifuna nabo ngifuna lento ngithi mina ufunani senginte ezenza ngathi angiboni kahle ke sengiyenza ukuthi ya bahlangana lento evele ngifunayo ngithi ufunani ufuna athi hayi ikhona lento ngiyifuna lento engifuna ngiyithola ukuthi noma sesikhulumile mase ngedwa ikhona lento engifuna la kodwa ngifuna kulo athi ke mina hayi ngifuna ukukhonza uJesu ngenkululeko ngefreedom. Amen. Hallelujah. Amen. You are forgiven the past, the present, and the future. Amen. That's the only thing that about ufuna yona because yiyo into engakade ngikuvusisho yona yokuthi uxolele the past, the present, and the future sins. Kodwa ndivile ukuthi uxolele nabantwana babe ndivile kuba kodwa noma singenzi kahle noma sinafuna ukuyitsho ngene kodwa nje ndivile uba ukayitsho le noba yiyo ke ufuna nditsho yona ndixolele the past, the present, and the future sins. Ndixolele ndingekabikho sisithanda sam uyesu wandixolela njengoba andisike njenga sekutsho setsho kanje uthatha uZulu kweziclips ezizenze zokufunga ezisemgqibeleni ukuthatha uZulu uthe ungabisabana budlelana ungabinapartnership nomuntu one-altars ndanentethi Jesu ndaphefumela phezu kwakhe ngathi Jesu ngoba kaloku yilento ndiyibona yilento kudala ndixosele lo mntu kodwa lo mntu uyabonaka ukuthi uhamba duke kancane kodwa uyabona ukuthi khona le nto khona ndithi ke mna ke uJesu uKristu uNkulunkulu ngoJesu Kristu akamixwa uzimela nje yedwa uJesu nje wabethe lesibambane nje eyedwa leyo into ngeke uyizwe mangitshela kodwa I'm sure yiyo lofuna yona I'm sure ngayo yiyo lofuna yona ngifuneka ukunikeza iclip ke so ngiyeza iclip enginikeza yona ngifuna uyifunde ukukhuleka ngithi akuthanda ukukhuleka ngiyabona usathanda ukukhuleka ngifuna ukukhuleke mazofunda le ukuthi Nkosi ukuba uyirevealile lento kulo mama nami ngicela uyireveale lento elireveale kulo mama because nami ngiyaba angithi kusho wena uthi ikhona lento yes amen ngizokunika lento ofuna yona ke ngizokunikeza yona hayi ke bese kwalesikhathi ke siqhubeka sikhuluma ngale ndaba yesalvation nokuthi izwi likaNkulunkulu insindiso asiyo lento sicabanga ukuthi iyo ilento uNkulunkulu ayidesign ukuthi be yiyona athi yebo ithi zawunikeza iclip ke ngimnikeze iclip ke hayi ntambama babuya bathi sacela ukuthi umtshele ngifuna nama verse kumnikeze wona qala okay ngeke ngamnikeza ne verse elithi uthi noma sokusindisiwe abangcwele ngiyaxolisa Nkosi ngiyaqolisa uthi sacela ngoba unelento ethi yabona iyabonaka ukuthi uNkulunkulu uJesu uyamthanda kanti khona lento engathi uthi ngifuna ukwenza kahle kakhulu ngifuna ukwenza kahle ngizoshada hayi Nkosi Jesu ngiyaqolisa uthi ngizoshada umuntu ozomshada uyamthanda kakhulu uNkulunkulu lo muntu kwenzekile ke ngelanga sakhuluma naye wangena lo muntu wakhuleka lo muntu wakhuleka abantu babe kuthiwa kwenza i-racing la ugijima 100 ngasana ukhuleka into ethi nje ngabe saphinda ukukhulumela uyabona uyavala nento esithi empilo nami uyavala lo muntu uyavala hayi ke ngathi ke mina ngathi ke lo muntu ozomshada uyamthanda kakhulu uNkulunkulu uyamthanda umbone kanje ngithi ke mina ke angithi phela kusho ukuthi bekusenzelwa mina ngalesa sikhathi bekukhuleka lapha ukuthi ngizwe lo muntu uJesu yo ngithi ke mina ke yazi ke mntana sekhaya ngoba uyamthanda uNkulunkulu futhi wena uyabonakala ukuthi ikhona into uNkulunkulu ayibekela ngendlela but awuyiboni ngalendlela uNkulunkulu ayibeke ngayo wena uyibona ngalendlela unento ethi ke bathi uNkulunkulu namadlozi nazo lento indina kakhulu kotheke phakathi uNkulunkulu namadlozi bona ukuthi Nkosi yami lo muntu uyamthanda kukhona into esho endlela lo muntu uyamthanda uNkulunkulu but akayazi kahle lento akakwazi ukuhlukanisa kahle okay
ake ngithi mina ke yabona wena usindisiwe izono zakho zixolele umoya wakho ungcwele into esele manje ukuthi wena ulayinabe ingqondo yakho nomoya wakho so uNkulunkulu ngalesikhathi wamkela uJesu uvele wakusindisa namanje makuhluthi abantu uzohlwithwa makuhluthi abantu avula amehlo uzohlwithwa ngakela uJesu mamkela inkosi empilo yakho kodwa manje ufuna ukuthi yenze ngokuJesu engakafiki manje ukulayinaba ingqondo yakho nomoya wakho athi kanjani ngithi mina asifunde Romans chapter 12 verse 1 and 2 sifunde sithi asiqhubeka sifunda athi awubhaleli kuphela iverse hayi ngithi mina nami Romans chapter 12 verse 1 and 2 sizofunda yena uzofunda athi ngicela ungibhaleleke ngithi ke lalela ke sithando sami nje uzoshada njena umntwana kaNkulunkulu uzoshada kufanele mawuzoshada phela ngene esifundweni lapha sengithatha esigaba mzukweni amen awuzake kufanele manje lento ozoyihamba kufanele uyihambe ufungile manithi ke masikhuluma nje basiqhubeka sikhuluma manithi kwaku previous conversation ngiyafuna kodwa ngiyafuna so ngiyamtshela ngizithi mina yenza sure ukuthi uyizwe empumelweni yakho ngithi ungene nomshana futhi mawungena Swimeceleni uma usithi uyeza lo muntu maneza usithi umntwana ukuthi waneza uthi uyeza zokunikeza iclip ke ezokuthi umuntu uphila kanjani nomntwana kaNkulunkulu usisi nikeze iclip praise God bazalwane amen kodwa KZN uthi angikumbele ngenkonzweni kusasa ngenkonzweni yakusasa ntambama masibuya ngimina nawe ngifuna ukutshela ukuthi ukhonzwa kephi ngifuna ukuvakasha kulento there's something different that ngesikhathi sifakaza lapho intombi ezimbili izolendlini singisukela ngisijwayela ngisazi ngikhonza asenze of God omunye wazo lena phe endlini nami izolo nginento ethenhlize nami hawu lento Jesu seyiqalile lebe kuthe phela kufakaza abazalwane lento seyiqalile ayikho into azokwazi ukuyenza noma ubani phandle koJesu amen kufanele kube khona uJesu enhlizweni uJesu unavigator yakho uyamunavigate impilo yakho akubona ukuthi wenza kanjani ngithi lalelani la alikwazi umonitors umuntu okudele naye ngifuna ube la phambi kwama monitors mangisho kanjalo ngithi angithi angazi wena ukuthi because anosiswakho yasemthoko ngathi ngiyangazi ukuthi ngahamba athi yena ngiyakho hambela ngithi mina ngahamba ngoba ngabona ukuthi lento engizwa la ayifani nale ngizwa la lento engicabanga ukuthi le insindiso iyo asiyona kodwa insindiso yilento so njengoba nginekonzo enkuyo nje alikithimelanga sonto lapha ngithimela izwili kaNkulunkulu so ngiyacela ke angisho ukuthi uyokhonza nami kodwa ngithi hamba futhi awunandaba noma uya ngedeep flute akuna wathi ngifuna iya deep flute ngifuna uyatenda ukuya deep flute nginandaba impilo iseduzane nawe nje uzoyethi wathi manje ngiseRandfontein nje ngizoza edeep flute mangizoza so njena ke ngihlukene nabizolo bendathi ngendlela masayithina kuyilethi sofingekho keyboard ufuna ukuprepare kwamanje keyboard ofingekho mawule abantu nabaningi uzofika bengekho kodwa nje ashorisha wena izwi amen amen and uzothola izwi nje uzodecide mzotshekwa amen ugcwele enhlizweni ukuthi sake sakhonza sicabanga ukuthi ukhonza ikeyboard ukhonza kubapho kwabantu abaningi ukhonza ukuthi kodwa bonga ukuthi uNkulunkulu asandulele bakushangaza usinikeze leso sikhathi sokuthi sike sikhulume la yazi lento okhulu yalento lokufakaza iba nkulu kimi lento ethi injongo kaNkulunkulu ngoba sihlangane ngeSunday ukuzonika ireport amen what have we been doing amen the whole week amen these are the challenges that I've faced so how do I get out of this amen these are the successes engizenazo so ngize nokuthi ke imphefumulo izuzekile amen amankulu lapho engizalwa khona ikho sekuseqalile usayithe amen umzala wami u8 nayela ekhaya wathi ubaba umfundisi umfecane mamngumbela mawuthi ngiyethaba kulo ngizoya kuzwa ukuthi kusuka kuMonday kube Friday ngizoya khona so ivukile amen hallelujah